bavuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Turabasuhuje abakurikiye radio na televiziyo y'u Rwanda n'ibindi bitangazamakuru bya RBA nkuko twayibararikiye. Uyu ni wa mwanya ukomeye RBA dufite ishema n'ibyishimo byo kwakira muri studio zacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubu rero tuvugana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kiragenzurwa n'intare za Sarambwe. Abagize umutwe wa 23 nibo bafite ikibuga cy'indege mu mpande zose, nibo bakigenzura bakaba bagifite mu biganza byabo. Ibi rero bikaba binajyanye n'ibindi bikorwa bakorera muri uyu umujyi wa Goma. Bafashe icyicaro gikuru cya Kivu y'Amajyaruguru. Jean-Pierre Kagabo, televiziyo Rwanda, ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ndagusubije ngo n'ikaze udahwema gukurikira ibiganiro bya Dopa Media. Aka kanya mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ari gusohoka inkuru igira iti umunyamakuru Jean-Pierre Kagabo yasezeye muri RBA. Yaramazemo kimwe cya kabiri cy'imyaka amaze ku isi. Ese ubundi Kagabo afite imyaka ingahe, yavukiye he? Yize ibiki bitari itangazamakuru yakoraga? Afite umugore n'abana cyangwa ntabo? Turasoza nkubwira aho yerekeje bitandukanye n'amakuru benshi bafite. Kagiye gukora ibiganiro kuri Kepi Media YouTube channel. Izajya ihuzwa n'indi mirimo ikomeye agiye kwinjiramo. Iyi ni Dopa Media, nge nditunga Peter. Ikaze. Jean-Pierre Kagabo yaramaze imyaka isaga 22 ari umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Kuri ubu yamaze gusezera aka kazi, ashimira ibihe byiza yahagiriye. Iyi ni inkuru iri kugarukwa mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga ko Jean-Pierre Kagabo yamaze gusezera RBA. Jean-Pierre Kagabo abantu bamuzi cyane nk'umunyamakuru w'umuhanga, wakoze inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse akagira n'agahigo ko kwakira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika umwaka wa 2019 n'umwaka uvuze byinshi yurebye urugendo rw'u Rwanda mu mateka ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Niwo mwaka abanyarwanda bibutse kuri 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Niwo mwaka abanyarwanda bongeye gutekereza ku myaka 25 ishize igihugu kibohowe muri kwisonga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo musubije amaso nyuma mu 1994 mukareba uko igihugu cyari kimeze, mukareba naho kiri uyu munsi, mwigeze mutekereza ko kizahagera? Kambanze mbashimire ku butumire mwampaye kuza kuganira namwe, kandi nkaboneraho umwanya wo kugeza ubutumwa ku banyarwanda no kuganira nabo ku bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amateka maremare ndetse igihe kirekire. Muri ayo mateka hakaba harabayemo ibyo navuga bitari byiza ku banyarwanda. Hari politike mbi guhera kera ba mu bukoroni, nyuma y'ubukoroni kugeza noneho mu gihe cy'imyaka 25 ishize. Ubundi usangamo igihe kirekire cyane cy'ubuzima butari bwiza ku banyarwanda, kitarimo politike nziza. Ariko noneho impinduka zatangiye mu myaka 25 ishize. Yakoze inkuru zitandukanye haba mu gihugu imbere ndetse no hanze y'igihugu, ariko by'umwihariko inkuru atazibagiranwaho ni inkuru yakoze Cabo Delgado, Centrafrica n'ahandi yagiye hatandukanye mu nkuru z'intambara. Ubu rero tuvugana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kiragenzurwa n'intare za Sarambwe. Abagize umutwe wa 23 nibo bafite ikibuga cy'indege mu mpande zose, nibo bakigenzura bakaba bagifite mu biganza byabo. Ibi rero bikaba binajyanye n'ibindi bikorwa bakorera muri uyu umujyi wa Goma. Bafashe icyicaro gikuru cya Kivu y'Amajyaruguru. Jean-Pierre Kagabo, televiziyo Rwanda, ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Kuri ubu hari benshi bari kwibaza iki kibazo: ninde munyamakuru uzasimbura Jean-Pierre Kagabo mu nkuru z'intambara? Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano.
wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Uko utamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose, aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na Niyo Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Biragoye kubona amakuru yanditse kuri Jean Pierre Kagabo, ariko nasuye urubuga rwa LinkedIn aho yivuga agira ati: "Ndi umunyamakuru w'inararibonye umaze imyaka isaga 20 mu itangazamakuru ndetse no mu bijyanye n'itumanaho. Kuri ubu ndi umwanditsi mukuru w'amakuru mu kigo cy'itangazamakuru cy'u Rwanda RBA, aho ndi umuyobozi w'itsinda ry'abanditsi, nkaba n'umugenzuzi w'amakuru yo mu gihugu local news ndetse n'ayo mu mahanga international news. Nkora kandi nk'umujyanama mu itumanaho, mfasha imiryango itegamiye kuri leta n'abafatanyabikorwa mu iterambere mu kuvuga inkuru, cyane cyane mu buhinzi, gahunda z'ibiribwa n'imiyoborere. Ibi binahuye n'ibyo yize bitandukanye n'itangazamakuru tiribuze kugarukaho, ari narwo rugendo rushya rw'akazi agiye gukomerezamo. Kagabo ni umunyamakuru wisanga mu ndimi nyinshi zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'izindi. Ibi bikamugira umunyamakuru w'umuhanga binagendanye na discipline agira. Uyu Kagabo yamenyekanye kubera ko yatwaye ibihembo mu kuvuga inkuru z'ingirakamaro zihuza abaturage n'abanyapolitike n'abaterankunga mu by'iterambere. Mbere yuko tugera ku ngingo yo kwinjira mu itangazamakuru, Jean Pierre Kagabo yavukiye he? Jean Pierre Kagabo yavukiye mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'Amajyepfo, ariko gukura ko yakuriye mu mujyi wa Kigali dore ko yayinjiyemo ikirimo imiyenzi ubwo yari afite imyaka 12 kuri 13. Ugenekereje imyaka ya Kagabo ugendanye n'amateka y'u Rwanda, avuga ko jenoside yakorewe abatutsi ubwo yabaga yari afite imyaka 14. Byumvikane neza ko uyu munsi yaba afite imyaka nka 43 cyangwa se 44 y'amavuko. Kagabo ni umugabo udakunda kugaruka ku muryango we, ariko yemera ko afite umugore n'abana. Jean Pierre Kagabo yasezeye RBA, yego nibyo koko. Uruvuga ko wasezeye kuri radio Mere Kagabo hagiye koko? Gusezera byo niryo, ariko kugenda nibyo twaganiraho kuko Kagabo yaramaze imyaka isaga 22 ari umunyamakuru wa RBA, kubera ko yatangiye gukorera iki kigo cyitwa Olemfor mu mwaka wa 2003. Uyu munsi umwana wavutse yemerewe kumanika ukuboko ku birango by'igihugu agashyingiranwa. Kagabo yavuze ko yasezeye kuri RBA kuko yabonye akazi ahandi, gusa ashimangira ko nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru atazarivamo burundu kuko rimurimo. Ati buriya umuntu asiga ikimwirukankana ntasiga ikimwirukamo, itangazamakuru ntago narivamo kuko rindimo. Hari muri mu kubishimira kandi ibyo tugenda dukora nibyo bigenda bishakira izindi nzira. Hari abandi bantu bampamagaye, wenda ntabwo banyemereye kubatangaza, bampamagaye bambwira yuko babona byaba byiza dukanye. Ikiza nabikundiye nuko bihuza ibintu bibiri nize, buriya nize iterambere ry'icyaro, ariko mu rwego rwa maîtrise n'ibijyanye n'itangazamakuru, numva nabikoze imyaka myinshi. Icyo kigo rero gihuza ibyo byombi, kuba warize ibijyanye n'iterambere none ukabihuza n'itangazamakuru. Hanyuma rero babimbwiye numva ni byiza. Aho ni ku rwego rwa mbere, niyo mpamvu navuye mu guhindura icyerekezo cy'imikorere, ariko ndebye n'imikoranire nabo nsanga irampa n'uburyo nanone n'izindi zo zifite
zo kugira bimwe mu bintu nanjye ntangira nkakora kuko buriya mu bintu nifuza no gukora ikintu cyubatse kandi giha abandi bantu amahirwe yaba ari kwiyungura ubumenyi nanjye ubwanjye no kubona imirimo muri rusange. Niyo mpamvu ngira ngo wanabyanditseho no gushimira cyane ko hari podcast maze igihe gito yantangije. Mu mirimo Jean Pierre Kagabo yakoze yahagarariye RBA ikiri Oremforo mu karere ka Nyamagabe na Nyaruguru kuva mu mwaka wa 2010 ahamara imyaka igera kuri 3. Mu mwaka wa 2013 yimuriwe mu cyicaro gikuru cya RBA cya Radio Rwanda i Kigali. Jean Pierre avuga ko mu myaka yose yamaze akorera uru rwego rw'itangazamakuru icyamushimishije ari ukugira amahirwe yo kwakira Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro. Mu magambo ye yagize ati: ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Izi ni inzozi za buri munyamakuru wese kwicara ku meza amwe n'umukuru w'igihugu. Uretse intambwe Kagabo avuga ko yateye mu itangazamakuru, ikindi avuga ko harimo gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya studio, radio iri gukorera mu gace runaka ndetse na studio ku cyicaro. Ati ibi nige byatangiriyeho. Ibindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, Cabo Delgado ndetse n'ahandi. Inkuru nk'izo Kagabo avuga ko azazikumbura muri RBA. Ibi ni nabyo ahurizaho na bamwe mu baturage bamwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zirimo X. Bamubaza ati ubuzankuru z'intambara wakoraga ninde uzajya uzikora? Mu magambo ye Kagabo avuga ko RBA nk'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru batabura undi munyamakuru uzajya ukora izo nkuru. Ati nk'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru baba barera abakizamuka ndetse n'abanyamakuru b'abasiniya bose baba bahari. Ati ntago azabura ukora inkuru nk'izo nakoraga. RBA ni ikigo gikomeye nongere bisobanure. Ni ikigo gifite impano nyinshi. Rimwe na rimwe hari n'igihe tuba mu bigo kubera wenda ko twafashe uwo mwanya bakaba bari twe bazi gusa, ariko ndibaza yuko RBA itabura umuntu yohereza. Kandi nanjye Kagabo yashimangiye ko ahagiye atari ikigo cy'itangazamakuru ariko azakomeza kurigiramo uruhare binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho ibizwi nka podcast. Ari nawe yahise agaruka ku gitekerezo cyo gukora iyi podcast. Mu magambo yagize ati igitekerezo cyo kuyikora no kugira ngo nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru ngire urubuga rwo kuganiriraho n'abantu, ariko no gukomeza gutanga umusanzu binyuze mu buryo bugezweho bw'itangazamakuru, aho tuzajya tuganira ku buzima rusange, amakuru agezweho, ariko cyane cyane ngewe nabyise urugendo rw'iterambere. Icyo nshaka gukoraho cyane ni ukuntu u Rwanda rwiyubatse kugeza uyu munsi. Jean Pierre Kagabo yagaragaje ko nubwo asezeye azakomeza gufatanya na RBA nk'umuryango we kubera ko yamuhaye amahirwe yo gukorera abanyarwanda binyuze mu mpano afite. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu Gushyingo mu mwaka wa 2025 yari umuyobozi ushinzwe kunononsora inkuru za televiziyo Rwanda, akanakora ikiganiro Imboni. Jean Pierre Kagabo asezeye nyuma y'iminsi mike afunguye YouTube channel. Ni YouTube channel yise KP Media Kagabo Peter nk'amazina ye. Kimwe mu bibazo abantu bakomeje kumubaza ariko akagikwepa ni ukumubaza ese Kagabo usezeye RBA werekeje he? Ibi ngibi yabigarutseho avuga ko yerekeje mu kigo gitandukanye n'itangazamakuru, ariko yirinda gutangaza icyo kigo. Nka Dopa Media twakoze ubushakashatsi dusanga uyu mugabo yerekeje mu kigo bita Alliance for Green Revolution in Africa, Agri Africa. Iki kigo cya Alliance for a Green Revolution in Africa, Agra Africa, cyashinzwe mu mwaka wa 2006. Iki akaba ari ikigo cyashingiwe mu gitekerezo cyo gushora imari mu buhinzi mu rwego rwo kuzahura ubukungu bwa Afurika ndetse no kuzahaza ubukene muri Afurika no kurwanya inzara. Iki akaba ari cyo kigo Jean Pierre Kagabo yerekejemo nyuma yo gusezera kuri RBA, bakita Agra Africa, Alliance for a Green Revolution in Africa. Iyi ni Dopa Media, mukomeze mukore subscribe ku batarayikora, abayikoze turabashimira cyane. Kandi mujye mwibuka gusangiza abagenzi banyu ibiganiro byose bica hano. Uwo ni umusanzu ukomeye tubakeneyeho. Bye bye. Ibihe bibahire.